Tugiye kuvuga ngo tutakusanyika huko mukora ivyuma dusohoke tugere niriya ku muhanda tuvuge ngo tutakusanyika n'abakristo. Umuntu yamaze gutera inzira y'umuryango azucamo tutakusanyika. Amajambo azoba yashize bijya ngo baza banyandikaho amadosiye hari ukuntu abantu baza bavuga umuntu azoba ari mu muryango we amajambo yasobanutse kandi
ibijumba hayo babishyirira hafi y'imigozi bayiveho muyitaze kabisa mukibuka inzuma nibarangiza basududu. Haleluya. Haleluya. Nyabona badufasha hano tuzamure icyubahiro cyawe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha abanyabushenge. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Bwana asifiwe. Ariko tuvugisha ukuri kw'abakristo tukavugisha n'ukuri kw'abagabo wabona iyi nkunga ingana gutya ntuhumurike nkaba ufite amapepe ni ukuri kw'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Twese Imana icyubahiro. Mu gitondo nabwiye abakristo hariya nababwira ngo Imana niyo yatanze umwana twari dukunze, afite agaciro gakomeye tutavuga muri uyu mwanya ngo tumurangize, ariko kandi Imana niyo yamusubiranye. Yavuye ku Mana aca mu muryango wacu twari tumubereye umurezi, Imana yamusubiranye. Izina ry'Imana rihabwe. Nababwira ngo mwese abakristo muri hano n'abanumva mwese, aba bana dufite, abagore dufite, abagabo dufite, si abacu ni ab'Imana. Mwiriwe mwicaranye ngo turu wawe uri uw'Imana. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Kubera iyo mpamvu Bwana asifiwe, tugomba guhumurika. Abo dufite turabatijwe. Bwana asifiwe. Bari dufite turabatijwe. Naje abasigaranye ndabatijwe. Basi umuntu yaje gukora iki? Ese umuntu nava hano azojayo? Ibyanditswe bivuga aho twavuye. Imana iravuga ngo turabe umuntu agira ishusho yacu. Haleluya. Icya kabiri muri Yohana 14:1 iravuga ngo ndasubiye kwa data. Yesu abwira abigishwa ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi, igihe kizagera ngiye kubategurira. Aho niho twebwe turabagenzi, turabapitaje. Mwisi si makao, mwisi si ubuturo, mwisi turabagenzi. Mwisi uyu si umuhana Imana yateguriye abizeye. Uyu ni umuhana w'akazi, uyu ni umuhana wo gukoreramo. Imana yateguye umuhana. Imana itegura umubiri, Imana itegura umwuka, ibintu byose bishyira ku murongo kugira ngo igihe kizagere umuntu akore, igihe nikigera azotaha muri wa mugwa wera, muri ya mazu Yesu yavuze ngo agiye gutegurira abantu abayizeye. Haleluya. Haleluya. Ngiye kubaha amakuru y'aba bantu babiri, ndangize ngatiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo ariko kuwa gatanu cyane niho navuze aya makuru. Pasiteri Kambrishi yari umuyumbe mwisi. Pasiteri Kambrishi, Pasiteri Serene yigeze kumbwira ngo Kambrishi wagiye mu butayu, yari umuyumbe w'igitangaza. Ngwase avuye mu butayu wanyuze ahantu mukuzi, ngo Imana iramubwira ngo Imana izivugira ishaka ngo Imana washike mukuzi, ngo amazi aramubwira isararo kurya izivuga, isararo iramubwira ngo reka vugira amakuru asigaga mu mubiri. Amazi kurya atemba azavuga atemba kugira ngo abarimo kuvuga, ngo amazi yaduteranije. Natekereza mu giterane twari dufite, sinzi ko cyari guhamagaza abantu bangana gutya ko duhora
dukora ibiterane abantu suko batoza suko batokwitaba ahubwo amatorero menshi ahantu hatandukanye yaba kanisa rimwe amatorero menshi abantu baba bagerageje gupanga ibiterane mu matorero babamo babarizwamo uburyo abantu benshi bafite ibitaramo baba bafite amateraniro baba bafite amasengesho ariko abo bose Imana yashatse ko duhura gutya amakominote atandukanye imiryango itandukanye amatorero atandukanye munyemereye dukomere Imana amashyi kuko twahuje ibiterane kimwe aricyo cyo gushima Imana aricyo cya kindi Imana yaduteguriye kuruta uko twebwe twabiteguraga Imana ihimbazwe. Twaje guha Paul umuryango wa Reverend Gideon na mama Pasiteri n'abana umuryango wa hafi muzikuri turavuze mu bushobozi bwacu bukomeye cyane twaje kubahumuriza twaje kubabwira Paul twaje kubafata mu mugongo twaje kubabwira mu mukomere nibwo bushobozi dufite ubwo nibwo bwa mbere kubabwira Paul kubabwira ngo mukomere kubabwira ngo muhumure kubafata mu mugongo zo nizo mvugo dukoresha Paul muhumure mukomere nubwo hafi ya zose ari cyo kimwe kubafata mu mugongo n'izindi mvugo zimeze gutyo icyo nicyo cya mbere wakoze cya kabiri ni presence yacu presence ya buri muntu irakwereka Imana yagutabaye Yesu ashimwe amen bene data presence yawe y'uyu munsi ni nziza cyane kuri uyu muryango ibyo bivuze nk'umuntu mukuru umushumba umuntu ureba ibintu twese turabizi ariko hari igihe abantu benshi batagaruka ngo batekereze ngo babe abantu bari supure mu bitekerezo hari abantu batari supure mu bitekerezo hari abantu batabangutse gutekereza hari abantu baza basaba ngo babafashe babakore tiyatire yo kugira ngo zibura hagira kinjira mu bitekerezo ariko mu by'ukuri hari abantu kandi bari supure mu gutekereza iyi shusho ni nziza cyane igaragara neza iyi foto ni nziza ku babyeyi ku bapapa ku bamama ku rubyiruko iyi shusho ni nziza kandi yose yaje kubabwira ngo mukomere muhumurike niko bimeze muri urugendo rwa twese Yesu ashimwe cyane cyongeyeho ni uguhumuriza itorero rya Karumeli bene data bashumba bo muri Karumeli abakristo ba Karumeli abayobozi mwese inzego zose kuva ku wa mbere kugeza ku wa nyuma twaje kubabwira ngo Paul muhumure mu rugendo rwa twese kandi muhumurike cyongeyeho no kubasengera nituja gushika umwanya wo gusenga tubwira abashumba mu kutuyobora mu kudufasha umuntu wese yatura ijambo ry'isengesho uyu muryango ukeneye isengesho umuntu wese yatura ijambo ryo gusenga kugira ngo bibe byiza amasengesho y'igiterane kingana gutya abantu bari muri tekinike muvuge gaho musa naho muri mwenyine iriya hirya musa naho bari gukora poto y'amashanyarazi mvuge ko turi kwezi sibyo sinyara ariko nyine kuzamura ijwi niko biza bigenda mu ikanisa ntawe uzuvuga ibindi rero iyo uvuze kero uzanye itoze bikorerwa ariko nisanga baradukorera ibintu byiza
twarivuze ngo abanyamasengesho twese nk'abakristo abashumba nibaza kutuyobora uhamagara Imana ize kuba muri uyu muryango tuzoba tubikoze neza kuko uyu muryango ukeneye isengesho ry'abakristo bateranye bangana gutya kandi amasengesho yacu na presence yacu aragira icyo akora cyane ku muryango wa Reperashide. Icya gatatu turi buze gukora twese dutange ifaranga, yego dutange peteroli, dutange urukwi, umuntu wese natanga mu bushobozi bwe tugahuza isengesho tukarihuza n'iyi presence yacu tukarihuza n'indirimbo tukarihuza n'isadaka twazaniye bene data. Nta kabuza tuzoba dukoze ubukristo byibura bwuzuye, tuzoba tubikoze neza ku rwego ukwiye abana b'Imana batabara. Yesu ashimwe. Ntitwosenga gusa tuba tubikoze neza kandi turabikora neza, ngo turirimbe gusa tuzoba tubikoze neza, ngo dusome ijambo gusa turisobanure tuzoba tubikoze neza, ariko nitwongeraho aka kantu kitwa peteroli. Iki ni igiterane kitakorewe bije, kitagize umuntu bahamagara ngo binibi. Iki ni igiterane Imana yonyine izitegura, hanyuma buri muntu yakigeramo agatanga contribution. Igiterane kigume mu madeni, kirazira kikaziririzwa. Abakristo bari bavuye bateraniye bariye bangoye bafashe amahoteli bafashe amashambure yo kuryama, ngo nyiri bwite Imana yateguriye muri icyo giterane bazasigarisha amadeni. Ibyo birakwiriye, ibyo ntibikwiye. None umuntu nabonye twatanze isadaka, ariko umuntu utagize icyo akora afite uburyo bwo kugira icyo akora abikore, uwo ni umwuzuro mwiza w'abana b'Imana. Iki ni igiterane Imana yateguye, yapanze bije yacu, hanyuma uko kigomba gukoresha nawe ubwawe turimo. Imana irahagije ubwo tuzoba dutabaye zuzuye. Ijambo ryongeyeho ni ijambo tumaze gusoma, reka dusome inde kudusomera kugira ngo tubikore twihuse. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa, turasoma ahantu habiri. Byakozwe n'Intumwa ibice 13 murongo 36. Bagweze mikrofone. Mikrofone zimeze neza cyane, zigumuka. 13 Iriya iramuzemo kuko Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye, arasinzira ashira kuri basekuruza arabura. Amen. Tugende twongere dusome muri Luka igice 16 murongo 19. Luka 16 murongo 19. Murongo 19. 16 hariho umutunzi wambaraga imyenda, umuyaga urahuha n'iyaga. Hariho umutunzi wambaraga imyenda y'ibihengeri n'iby'ibitare byiza, iminsi yose agahora agamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ibivumukira biva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Iburahimu. N'umutunzi nawe arapfa arahambura. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye, arataka ati
Aburahamu sokuru nabarira wohereze Lazaro akoze isonga ry'urutoki rwe n'utuzi atonangirize ku rurimi kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati mwana wanje ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none uguwe neza, hano naho wowe urababaza cyane. Kandi uretse n'izo ndoro hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuza hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abava aho batagera hano kandi batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sokuru ngo nibura mwohereze kwa data, kuko ufite bene data batanu, ababurire ngo nabo batazaza hano hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite bose n'abahanuzi bahumvira. Nawe ati oya sokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Arababwira ati n'abatumvira bose n'abahanuzi tubazakwemera naho umuntu yazuka. Amen. Urakoze cyane umusingi mwiza. Turi hano kubw'impamvu buri muntu wese azi zo guhumuriza uyu muryango, ariko kandi no kubwirana. Subiremo, turi hano kubw'impamvu twese tuzi zo guhumurizanya no guhumuriza cyane uyu muryango wakuwemo umwana. Ari ijambo Yobu yavuze rikomeye, aravuga ngo uwo mpamagara no kwitaba. Imana Everagedeo, Imana uwihamagaye wese mu ijambo rimwe ryoroheje cyane yo kwitaba. Yobu agoswe n'abasirikare benshi, Yobu agoswe n'amadolari n'amayero, Yobu agoswe n'imiryango ikomeye, Yobu agoswe n'abamukunda, agoswe n'urukundo rumukikuje. Yobu ari ahantu hakomeye, twita hakomeye tuzi ku isi, ariko Imana ihamagaye umuntu yo kwita. Haleluya. Kuko igira ubushobozi n'ububasha ku rwego icyo ishatse mu ijuru no mu isi kizabikunda. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibintu bitaza bikunda, ibintu bitakunda, nubona ibintu tubahinduye ko barakomeza kwikora neza ntacyo. Narivuze ngo ikitaza gikunda muri iyi si ni mu bushobozi twebwe twaha, kuko twebwe hari ibyo tugaragaza ntibikunde, hari n'ibyo tugaragaza bigakunda. Ibintu byose icyo kiba kiri mu bushobozi bwacu, icyo kiba kiri mu mbaraga zacu, icyo kiba kiri mu maboko yacu, kiba kiri mu maboko y'abantu. Ariko ikintu kiri mu nshingano z'Imana, hari ibintu Imana yashyize mu maboko y'abantu, kandi ntibize bipfa gukunda. Icyo cyumvikana hazakunda, kandi icyo kintu Imana yashyize mu maboko y'abantu iyo kigiye gukorwa ni processes. Ikintu kiba mu maboko sikuba gukora ntibapfe kuvuga cyane mwongorerane. Narivuze ngo
kitaza gipfa gukunda ni igihe icyo kintu kiri mu maboko y'abantu. Icyo kintu Imana yashyize mu maboko y'abantu, iyo kigeze mu maboko y'abantu kiba kigiye muri porosesise z'ikintu. Yesu ashimwe cyane. Ibiganza mubitinze nimubona ibiteye bikunda muhite mubireka. Sinjaga muri ayo ngo materanira ibyo mushoboye gukora byakuze. Abadijenti babe benshi babe bake, hanyuma mubona bikunze byari bimeze neza. Mwigomwe kugira amafilime menshi. Ikintu kitakunze kiba kiri muri processes. Izo processes tukazikora nabi, ni twebwe bipfira. Ariko ku ruhande rw'Imana, umwana wacu iyo biza kuvuga ngo uyu mwana uwamuhamagaye nk'umuntu cyangwa mu bushobozi bw'umuntu, uyu mwana byari gukunda ko ava mu rugo. Pasiteri muvandimwe Mutabazi yatubwiye ngo iyo biza kuba ku mafaranga ya Karumeli, yabivuze mu gitondo, iyo biza kuvuga ngo umwana aragorozwa, umwana ageze avurwa mu bushobozi bwabo bafite nka Karumeli, mu mafaranga, uyu mwana yari gukira bakabura n'ingufu. Ariko kubera ko bitari mu bushobozi bw'abantu, kubera ko yahamagawe n'Imana, kubera ko Imana mu mazina yahamagaye mu isi, iri zina rya Naomi ririmo, kandi ba Naomi ni benshi ku isi, irazitoranya. Ba Naomi ni benshi ku isi, ba Naomi ni benshi Bujumbura, ba Naomi ni benshi muri uyu muhana, ariko iraza itoranya Naomi umwana wa Revera Gedeo, imutunga urutoki ngo ni wowe mpamagaye. Haleluya. Twese tumanika ibiganza tukavuga ngo uwo mpamagara nakwita. Imana yamuhamagaye, yitavye, nta mafaranga yo mutanga, kabariye yo mutanga. Urukundo ababyeyi bari bakunze uyu mwana tigomba ugarura. Urukundo Karumeli yari kunze uyu mwana tigomba ugarura. Urukundo abagabo bari aha muri iki gisagara tigomba ugarura. Imbaraga z'abahungu n'abakobwa tizomugarura, kuko ijwi ryamuhamagaye ni ijwi rituruta, rizavuga ngo mwese ni haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nagusanze wigaragura he, ndakubwira ngo baho. Iryo ndakubwira ngo baho, izivuga ngo baho, ngo umuntu akabaho agakomera agasumba uriya Rusufero yagize ibibazo bikomeye cyane. Imana yamurunzeho ibintu, imurundamo umuziki, imurundamo ubwiza, imurundamo uburirimbyi, imurundamo ubuyobozi. Yari umuyobozi umwe mu bashinzwe ibintu mu ijuru. Umuziki nicyo kintu cya mbere kiza gihagurutsa abagabo n'abagore, kigahagurutsa abahungu n'abakobwa, kigahagurutsa umukecuru. Umukecuru umwe yaravuze senti kigera ruguru, aravuga ngo icyo mushobora ngo nuko muyimushyira nko mu gatuza, ngo igihe agiye mu murima ahinga, ngo niwe yohinga cyane, ngo akaba ngushyiramo disiketi kugira ngo kuko yaga. Ariko naje umunsi bwa mbere numva disiketi naragweye, kuko nari umuyumbe w'ipendo n'ingoma. Hanyuma disiketi iraza, ariko disiketi yagaze inyuma. Ariko disiketi yewe mwumvishe disiketi cyari uriya muziki. Imana imurundamo umuziki. Rusufero arireba. Tekereza Rusufero watekereje yirenze uko Imana yamugize. Yamavuga ngo iriya y'intebe y'Imana ayongoza mu bwonko, yongoza abamarayika n'itsinda ryo mu ijuru,
aremeza arababwira ngo uriya byose natekereza ko utafite ko murabona no kwita mu bantu bo kwita kudeta kwisi uko jewe ndi umugabo w'umugore wanjye naho ngaruke akandi gatoya direvera we kabisa ndare singira ikashi uzajya kwitira iyo ngire we kandi ntungo ushoboye ndi umuntu utoteka wo kwita simba nawe uko ndabona nkakufi ari abantu bose mu bushobozi bwabo urabona bo bushoboke kese kwita kudeta oista mu bukiko bohereje turakwanga mu usofero buriya hari abantu bo kubera icyo bari intebe bicayemo ubushobozi bafite imbaraga bafite botekereza bakavuga ngo iyi ntebe bicaye noyivamo kaja muri iyi n'ikimana yari yamugize haleluya Imana iramurebera mubwira ngo nakweretse kushe imwe nakweretse uruhande ngiye kukwereka urundi kandi nawe sinkoresha imbaraga ndavuga rimwe wisange wahinduye izina uranaritwara urakomeza ubera isofero irindi riraza rya kabiri ritari rihari ni shitani ubaye shitani kandi abakenshi ubuzuye umwuka wera bazoza izina ryanjye wamubi ubuvindagara uzoga umumanuke ubaye ubusa ubaye zeru ubaye ikintu uzokangwa gusa n'umwana uzomenya ubwenge gusa akaja mu butayu azoza avuga ngo we uwe Imana imusuzuguriza kugeza ubwo yamusuzuguje abantu n'abaciye bo gufatagira ifaranga ariko babayumbe bagira pentekoste haleluya ijambo rimwe ijambo iryo jambo iryo jwi niryo ryahamagaye nawe twese nk'abagabo ni ukubwira uriya mugabo ngo Mana warakoze waduhaye nawe mu gihe cye yabaye umunezero w'umuryango yabaye umunezero wa Karumeli yabaye umunezero w'abamama natwe yari umunezero wacu tutamuzi ariko twari tumuzi umushumba yabaye umunezero w'abana bari mu ngano rwe yabaye umunezero mwiza none uramuhamagaye Mana ni wowe wamuzanye kandi ni wowe umuhamagaye kandi umunsi wamuzanye titwakoze inama Imana ndicaje abanyabujumbura tiyicaje umuryango wa Gedeo tiwicaje yamuzanye kubw'impamvu z'icyubahiro cyayo none muhamagaye byaje byamubwiye ngo nawe uravukira muri uriya muryango n'iryo jwi ryamuhamagaye rivuga ngo iminsi yawe narwaye da mama irahagije ngwino tubane kandi uzomunezero ufite haleluya icyo tuba tutumva cyane tukaza twihereza ibintu tugashoboye ngo Imana nikora ikintu tuyibaze ngo iki kintu ngo wamana mwese uwo uteye uti umeze ute tuzutinya kubabaza imitima y'abantu oya tukaza tuja muri bene mabwiza tuzoza dutuza gusa biragoye cyane kubwira abantu bangana gutya cyane abantu batazasoma ibyanditswe biragoye cyane iyo tubabwiye ngo Imana yaramuzanye Imana iramutwaye adafite aho bahuriye n'Imana ngo Imana imusobanurire Imana igira umwuka wayo yatanze mu isi uzusobanurira ibyanditswe uzusobanurira umuntu ari umunyabwenge nabivuze mu gitondo basi umuntu yavuye basi umuntu yaje gukora iki ese umuntu nava hano azoja ibyanditswe bivuga aho twavuye Imana iravuga ngo turebe umuntu agira ishusho yacu haleluya icya kabiri muri Yohana 14:1 iravuga ngo ndasubiye kwa data Yesu abwira abigishwa ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi igihe kizagera ngiye kubategurira aho niho twebwe turabagenzi turabapitaje mwisi si makao mwisi si ubuturo mwisi turabagenzi mwisi uyu si umuhana Imana yateguriye abizeye uyu ni umuhana w'akazi uyu ni umuhana wo gukoreramo Imana yateguye umuhana
Imana itegura umubiri, Imana itegura umwuka, ibintu byose bishyira ku murongo kugira ngo igihe kizagere umuntu akore, igihe nikigera azotaha muri wa mugwa wera, muri ya mazu Yesu yavuze ngo agiye gutegurira abantu abayizeye. Haleluya. Ngiye kubaha amakuru y'aba bantu babiri, ndangize gatiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Mu gitondo ariko kuwa gatanu cyane niho navuze aya makuru. Pasiteri Kambrishi yari umuyumbe mwisi. Pasiteri Kambrishi, Pasiteri Serene yigeze kumbwira ngo Kambrishi wagiye mu butayu yari umuyumbe w'igitangaza. Ngwase avuye mu butayu wanyuze ahantu mukuzi, ngo Imana iramubwira ngo Imana izivugira ishaka w'Imana washike mukuzi, ngo amazi aramubwira isararo kurya izivuga, isararo iramubwira ngo reka nkubwire amakuru asigaye aba mu mubiri. Amazi kurya atemba azavuga atemba kurya ngo abarimo kuvuga, ngo amazi aramubwira kurya mu isararo nini itemba, murazibuka isararo amazi, ngo aramubwira ngo tuza gatoya ubwire ibyasigaye bamwe, akubwira amakuru y'abagore, ubwira amakuru y'abagabo, ubwira amakuru y'abapasiteri, ubwira amakuru y'abayumbe, ubwira amakuru. Bavuga ngo abagabo barafite amazi, ufite amazi, agasararo, kandi kari agasararo katari kuganira gasara, bamubwira ngo utonde kubwira ngo Pasiteri Serene ambwira amakuru. Ayo makuru nyine y'amazi ngene yamubwiye uzasigaye bamubwira. Umunsi umwe Kambrishi ari ku kiriyo, icyo kiriyo nakibwirije. Ngiye kuvuga ubutumwa, haza umupasiteri uwa ADPR, Pasiteri Kambrishi yabaga muri ADPR. Aravuga ngo mbere y'uko uyu mupasiteri agiye kubwiriza, mureke mbabwire ingene Pasiteri Kambrishi yavuze. Yabwirije muri ADPR afite seminari hafi amara ukwezi kose ababwira hejuru y'umusaraba. Noneho igihe arimo kuvuga afashe icyumweru cya kabiri, wabona abakristo ko barareba, wabona bariko basa n'ababwirana ati uyu musaza iyo babwira gusa temimwe n'umusaraba, arabibona abona ko barazunguza, abagize itorero arababwira ngo nzambareba mukabona umusaraba utaritambika muri mwe, muzo utambika gutya iki giti cyishinge ngo niki gitambika ukugeza uzova kuri topi umusaraba wijiye. Iki giti cyishinze, igiti cyishinze umuntu azagikora ukumva ko batarisoza. Mbikindi bategutya ashizeho umugozi cyangwa umusumari, mbone neza umusaraba izambareba mwebwe, ukabona umusaraba utaritambika, uzobaza urutambi mbone kumva wijiriza. Umuntu uzawereka aho kenshi umusaraba utaritambika mu mitima yawe, naraberetswe ngo numve urutambi. Iri jambo ryaje mu mutima wanjye, inza nkenera ngo ninicarana n'umuntu nabwiye Pasiteri Kumba, mubwire ngo hari imiryango, hari imiryango. Abamama aruhumije umuti yohumiza muri uyu mugoroba karerekwa arubonye umugisha agira amahono, reka tubyita amahono uteke. Hari imiryango ibiri. Umuryango wa mbere ni umuryango wo kwinjira, uwo muryango witwa umuryango wo kuvuka mu isi. Umuryango wa kabiri ni umuryango wo gusohoka, uwo muryango witwa umuryango wo gupfa. Iyo miryango umuntu ntagira itatu, ntagira ine, ntagira umwe, haba imiryango ibiri. Mwese mugenda ni ijambo rivuga ngo umuntu agira imiryango ibiri. Umuryango wa mbere ni umuryango umuntu aba ageze iyo avutse aba yinjiye mu isi. Umuryango wa kabiri ni umuryango wo gusohoka witwa umuryango
umugambo wo gupfa. Uyu muryango mbere yo kwinjira nta rubanza nta n'icyo umuntu abazwa, kuko iyo yarari ibyo bintu byose iyitere ibiza bikorerwayo. Umuryango wo gusohoka, iyo umuntu asohotse azashika akabazwa iyo ibyo yakoze akiri hagati yo kwinjira no gusohoka kuri iyi tere, kuva aha kugeza aha aho umuntu yinjiriye nawe yasohokeye aha kuri iyi tere, muri iki kiwaje, muri sirifati niyo ngiye kubasobanurira. Semeni haleluya. Iyi topiki ndayikunda cyane. Bibiliya yavuze ngo Dawudi amaze kumenya, amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Haleluya. Hari igihe cy'umuntu, igihe umuntu yinjiye aba ageze mu gihe cye. Bene data, ubu turi mu gihe cyacu. Kado ari mu gihe cye. Kado uri mu gihe cyawe. Kado we uri mu gihe cyawe. Kofi uri mu gihe cyawe. Bashumba bacu muri mu gihe cyawe. Kandi muri iki gihe umuntu aba yinjiye kandi atarasohoka, hari Imana izikora ikintu kimwe, iziguha amahitamo. Ahantu haba amahitamo. Imana muri yedeba haba amahitamo. Aho utanarira amahitamo, Imana nziza ivanga amahitamo. Imana yabonye Satani yamanukiye Adamu na Eva, ikabibona, akaza Satani yihinduye, akaganiriza Eva, akamuganiriza, yaruha akamukonvenga kurya imbuto. Imana yohereza marayika waza mubwire ngo wawe urakora iki, wawe Imana icyo yakoze yatanze imisanzu, iramubwira ngo Adamu nawe Eva, dore iyi mbuto ntiziri, ntukarye. Ihashyira icyapa cyanditse nyine mu cyapa, iramubwira ngo iki kintu stop, ibishyiraho sansenike, iramubwira ngo iyi mbuto ntiziri. Siko bimeze, niko byanditse. Bishop Mathias iramubwira ngo imbuto no, iyi mineke yose uzoyirye, urya imishaba, urya inkeri, urya imbuhu, urya inanasi, urye imishishiri. Abanyabusura bazi imishishiri. Urye uyu mubanda, uzugenda urye, wikonere muri uyu urye, uje kuri uruhande urye, ugaruke kuri uyu urye papa, nurangiza umena aya mazi ugume umererwe neza. Ariko mushyike kuri ya mbuto, Imana iramubwira ngo atazura, imumenyesha, imuha amakuru. Icya mbere ni amakuru, niko kuri radiyo bazavuga, mu cya mbere ni amakuru. Hari umugabo umwe ukomeye, baramubaje ngo ese ikintu kiza gutera ubwoba ni iki ku isi? Ngo ni igiharaye nta makuru, ngo zararaje. Nicyo kiza gutera ubwoba ku isi ngo ni iki? Baramubaje abanyamakuru, ngo ikintu kiza kigutera ubwoba ku isi ngo ni igiharaye nta makuru. Ukabona umugabo araye nta makuru, aba afite n'abarigishijwe imbaraga z'amakuru. Icya mbere ni amakuru, Imana imuha amakuru. Hanyuma amahitamo ahagata naye ku ruhande. Aha igihe yinjiye atarinjira nta bushobozi yari afite, amaze kwinjira agahabwa amahitamo, akabwirwa icyo agomba gukora n'icyo atagomba gukora. Icyo kintu kirakomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Bibiliya yavuze ngo
Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse. Hari n'ibyo Imana idashaka mu buzima bwawe duhura nabyo umunsi ku munsi. Hari ibyo Imana idakunda mu buzima bwawe duhura nabyo isaha ku isaha. Hari ibyo Imana itishimira mu buzima bwawe kandi twabwiwe, twigishijwe, twahuguriwe, tweretswe, bakatubwira ngo dore ibyo Imana ikunda, dore ibyo Imana yanga. Dawudi amaze gukora icyo Imana yashatse mu gihe cye. Dawudi yubatse isengero, ntiyubatse ngo kubaka, ariko yasize ibyo kubaka. Abazasoma yasize plan, yasize amapasha, yasize ibintu byose bigomba gukorwa. Dawudi yakoze mu gihe cye ibyo Imana yashatse, arasinzira. Umunsi Dawudi tuzamusoma, umunsi azosohoka imbere y'Imana, Imana izamubwira ngo mu gihe cyawe ntiwapfushije igihe cyawe ubusa. Iminsi yawe wayikoze neza, iminsi yawe wabaye mwiza, iminsi yawe wakoze ubushake bwawe, iminsi yawe wararirimbye, iminsi yawe watabaye Abisirayeli, iminsi yawe warasirimbye, iminsi yawe wakoze ibyo wagombaga gukora, iminsi yaje ntizapfusa. Niko wamuririmbyi yavuze. Haleluya. Iminsi yaje ntizapfusa. Dawudi mu minsi ye Imana ntizigira isoni zo kwitwa Imana ye, Imana ntizigira isoni z'uko tumuvuga, nawe ntazagira isoni nimba azatwumva aho twicaye. Ariko Dawudi azavugwa bacu, Dawudi azavugwa. Imana yaramfashije igihe kimwe mu 2017 ija muri Israeli. Twashitse Siyoni muri Israeli. Nageze muri Israeli naraneze Bishop Mati nawe ngira ngo ageze. Twashitse bazagera Siyoni baratweretse, ariko naraneze. Ikintu cyanejeje ni ukugera bamatubwira ngo tugiye kumanukira Tel Aviv. Iyi ni Tel Aviv ijya dusoma muri Bibiliya cyane. Turamanuka inza ahantu mu bwiherero n'amafuka yiri Imana ngo Mana ngeze Tel Aviv ndasoma mu zandi baradutwara, ariko hanesheje kuruta hano ni Bethlehem. Bethlehem baducumbikisha kuri hoteli yitwa Hotel Bethlehem. Aha baratubwira ngo bwarake mu gitondo gutya iyo hoteli baturashemo, kandi bo kuva kuri Yesu ugashika kuri iriya nzu bari abantu bariho, bari abakristo bahagaze mu modoka. Naho niho Yesu bamatwereka ngo aha niho Yesu yavukiye, aha niho Yesu avuga gutya, naho bamuteretse ngo bamare kumuhanagura bamushyira kuri uyu muvuri, ngo barangize naho baza bahasuka amavuta. Twaba twinjira aho hantu ahantu basasuka amavuta, twinjiranye n'ikundi y'Abanigeria benshi cyane. Abanigeria bazagenda ari benshi cyane, igikundi kinini cyane. Ngo dushike baba ahantu bamuteretse gutya, Mariya avuye kumuzana, bariko bamuhanagurira kugira ngo bamutereke mu muvuri urya tuzadusoma wiwe. Baza bahasuka amavuta, namasanga abagore b'Abanigeria n'abagabo baye baharyana, naje namashika ndaharyana, undi yamasika bamatubwira ikirundo kingana gutema bwateye ujaga ndapfuye nimureke Rwanda. Haleluya. Yesu yavukiye Bethlehem, bamujyamisha mu muvuri. Ni umunyembabazi nyinshi cyane Yesu. Dawudi yageze mu zo yakoze yariri Dawudi uyu munsi azavugwa, akongera akavugwa, ahari nimbaza twumva iyo communication baza bamuvuga muri Israeli. Mu matorero yacu twese tuba tumuvuga, tugira abana bitwa ba Davidi, tuza tumuvuga, tuzoguma twitwa ba Davidi, tuzoguma twitwa amazina y'abakiranutsi Imana. Kubera mu gihe cye yakoze ibyo yari akwiye gukora, urutonde rw'Imana yaturemeye. Dawudi yabikoze avuye inyuma, Dawudi yabikoze abikunze, Dawudi yabikoze avuye icyo yakije.
Dawudi yabikoze umutima wiwe, Imana ikamubwira ngo Dawudi we, haleluya, mu gihe cyawe wabaye mwiza, mu gihe cyawe tiwakojeje isoni, mu gihe cyawe tiwafashe ibiheko, mu gihe cyawe tiwaramisha ibigirwamana, mu gihe cyawe wakoze umurimo, mu gihe cyawe twigishije abantu Imana, mu gihe cyawe naje sinzangira isoni zo kwitwa Imana yawe. Haleluya. Mu gihe cy'umuntu bene, ubu turi mu gihe cyacu bashumba, zanangazwa n'ikintu gikomeye cyane umwuka yigeze kumvishura. Muzi ko ni igitangaza. N'ubu amazina y'abariya mu gihe cyabo bakoze ibikorwa byiza, amazina yabo tukiyitwa. Mundebere imyaka Dawudi amaze, ariko uyu munsi ba Davidi ntibabari. Ibihumbi n'ibihumbi gusa. Ba Debora ntibabari. Naomi ntabarika. N'uyu mwana wagiye yitwa si nyirakuru nka nyirakuru. Ariko amazina y'abantu batakoze mu gihe cya ubushake bw'Imana ni ibivumi. Tibaza bavugwa, wohura n'umuntu uvuye